5 for this? Yes. You don't believe me? Ovo mi je radnja gde imate jeftine stvari. Au, ljudi! Milionke mi. Milionke mi. Thank you so much. Hello, ljudi! Danas idemo do centra Hurgade, snimamo se tamo. Da, sve je trenutno pola 9. Jeste. Idemo da sačekamo taksistu. Inače, svi su nam rekli, nemojte da idete do grada, nemojte da idete do centra. Ma nas dve idemo, bre, u nepoznato. I to je to. Želimo da vam snimamo tamo da vidite kako je sve u centru. Biće sve okej, prosto nema čega se plaši čovek, 21. vek je. Ja se volim time, ako se nečega plašiš, treba to da probaš. Ovdje nema ni semafora ni ništa, ne znam da ste primetili. Evo ga majstor. Stano Aizina. Majstore, jala. How much is shisha? This costs not more than $5. $5. $5. Not more. For this? Yeah. I promise you. 5 for this? Yes. You don't believe me? 5 or 15? 5. 5? Su šokirani. 10.000 u Beogradu, ljudi moji. Kaže, ako ne radi, vratite se ovdje, ja vam vratim pare, to je rekao čovjek. $5, ljudi. For a woman, that's exactly too much woman buy fruit. $5 sam. Kad pripalimo večeras, ljudi moji. Ovo je kod čoveka jeftino, ovdje ima i drink catcher. Nikotin. Tebi treba zmija, vidiš? Kome treba? Tebi. Ja volim Ja volim anđele. Maki. Jel smo uzeli, ljudi, ajmo. Ljudi, verujte mi, dođete u centar grada ovdje i kupite marame, samo da im smijem marame. Kupite marame od čistog pamuka za $2 ovdje. Mi smo kupili za 6 u tržnom centru. Odrali su nas. Baš su nas odrali. U centru sve ima jeftino. Icankate se za sve. Strašno. Thank you. Ovo mi je radnja gde imate jeftine stvari, pritom čovek je baš fin. Brother, just like my Thank sister. you so much. Don't give anybody the number. Because Thank you so much. how are you? Da pipne. No, because care. you know Mnogo when su anybody dobre. comes. Svega Stvari. brother. Thank you so much. Ostali smo ovdje stvari kod njega, kaže ostavite kod mene pa se vratite. A nije ovo Srbija, ljudi, neće ovi da kradu. Duša. Kradu. Duša, let's go u avanturu! Excuse me? Ovo je jedna od većih džamija u Hurgadi. Čisto da vidite. Jako je lepa. Au, ljudi, gužva je. Mi smo se vratili na početak, to je to. Pa gde je taj switch? This cost be 15. This scene. 15. Cost 12. Koliko? Ne znam šta kupiti dečku, moj dragi. Dali piramidicu da mu kupimo slona. Koliko slona? Slon je za privlačenje para po feng shui. Ovo je...
Šta će njemu slon? Pa šta ćemo piramidima? Realno. Piramidicu. How much this? How much this and this? Together 25. 20. And this? Nije više ništa. Vodnjak, zašto je mnogo We will have a lunch included for that price. Tu što njega boli glava, mene baš briga i mene boli glava, zašto nemam para. The water is cheap here. Okay, we will, thank you. You know about price, how much, how much? Yes! Because I don't have money. Okay, go to, we are parked there. Thank you, bye. مليون كامل مليون كامل وين فروم؟ صربيا On ne bi bio pred sebe hvala. Hello. Hi. Hi. How much is this? $10. $10. $10. $1. Okay, $1. Daj. Kupili smo nešto za izbeljivanje zuba. Thank you so much. Thank you so much, bye. $1, kaže, srce. Nije skupo je. Kako je mnogo neka? Jesi sigurno uzeo za bele zube, nije za neke žute, crne. Koliko je sati? 9:37 vremena se. Jo, 9:37, meni se već spava. No. Evo nas, vratili smo se. Nadam se da ćete i vi rizikovati otići u grad ukoliko dolazite same, prosto devojke ili sa nekim. Verujte mi, nije ništa strašno, stvarno. Tako da, ukoliko smo se mi usudile da odemo tamo, verujte mi, usudite se i vi i bit će vam super. Prosto vidite drugačiju kulturu, ljude, kakvi su. Kod njih je bukvalno totalno drugačije nego kod nas. Neverovatno. I jako je jeftino, ukoliko umete da se cenkate. Tako da, nadam se da vam se video dopao, ljubim vas, vidimo se.